Ebiphuma ngey'nkani intsha-ke kanye namahhostela ngokuhlangana kwawo ayebezosingatha ukudlula kukaBaba uShenge laphana-ke eJabulani eSoweto Theatre. Mlaleli wami ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena-ke uMathundu Gcokisa intombi zomqamela amahlaka abanye zabaqamela imali othobazi ngane kwethu beyiphume ngey'nkani amahhostela wonke laphana-ke eze eJabulani eSoweto njengoba-ke bekusingathwa noma bekuziwe enkonzweni nebaba yokudlula kukaBaba uShenge uMangosuthu kuzobungazwa sitshelwa futhi ngomlando wakhe. Kuqinisekisiwe-ke ukuthi amabhasi azophuma eNatali azophuma khona namhlanje ekuseni awu-7 kodwa-ke azothatha labo abakhethelekile noma-ke abayomela igceme ngegceme njengoba-ke kuveziwe nokuthi futhi iJabulani Soweto Theatre eseJabulani kuyafisakala ukuthi ibizwe ngobaba uMangosuthu njengoba-ke bethi mangabe ehambele eGoli afikele khona laphana eMangosuthu. Ngizokuthatha ngikubeke mlaleli wami njengoba-ke ngazi ukuthi besingeke siphelele sonke kanti kukhona basematohweni kukhona futhi abafisayo ukwazi ukuthi bekwenzakalani eGoli. Laphana-ke beyingena noma belingena-ke ibutho lihlangana-ke eJabulani hostela. Engeke ngithi onke amahhostela bephelele kodwa iy'nduna zamahhostela bezikhona ezinye lapho khona-ke bengena khona laphana eSoweto Theatre njengoba ubona-ke bekukhuzwa isaga laphana uthi ngikuthi uyayivumela impi uyayivumela impi uyayivumela mlaleli wami angifuni uqamba amanga ibiyinhle into ebiyenziwa laphana-ke ubuholi baseJabulani njengoba-ke ubona bezenzeka bevunyiswa futhi ingoma. Kuqinisekisiwe ukuthi cha leli qembu lizalwa laphana Olundi njengoba-ke akekho obengayiphethe induku nomama obengayiphethe befisa ukuyixosha phansi induku laphana-ke. Engikunothisile ukuthi nje abantu bayajabula uma bebaningi kanti-ke kuvuka nosinga lapho khona-ke ebekuphazamiseka khona nabaholi uma-ke kuvuka usinga ey'nsizweni zivumisa izaga zivumisa ingoma khona laphana-ke kuhlangene abantu
Njengoba ubona ke bekusindwe ngobethole abantu bajabulile ukuhlangana kube namazwi akhayo nendlela ekwenzeke ngayo ngaphambi kokumoshela isikhathi sakho umlaleli wami othi ngiphinde ngokuthi halamisa ibambe kahle ayasansanisa Yangalela amagaba ayasansanisa Amyagi Yangalela amagaba ayasansanisa Amyagi saphila Yangalela amagaba ayasansanisa Amagaba Amagaba ayasansanisa Yangalela amagaba ayasansanisa Kube munci umlalelo wami kwacaca kodwa ukuthi cha iqembu elakwaZulu njengoba ke kube kuvuka usinga wonke umuntu njengoba ibona lensizwa bevumisa ingoma kusakhuluma zona iziphathimandla ukushintsha nje kwesiphathimandla yona yathola ithuba yavumisa ingoma libona laphana ke undunankulu noma ke uhlalo wakhona la eJabulani uJali kubuye kwavuka usinga ethethe uyazama impela ukuyibamba hayi lwavuka nje umbone geya laphana nje impela hayi bebambene phansi umlaleli wami na insizwa enye igijima laphana ibuyele igijima ngejubane yazo hlala phansi laphana ke insizweni kube mnandi khona kubuye nomunye kodwa ke siyabonga ukuthi ugcine singathekile umntwana waphinda ngene wawazi ukuthi avaliseke kubantu bonke umlaleli wami ngiyazi ukuthi izinqumo amakhanda zishiye kodwa ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucommente salokhu sikulethela nje ingosi eshisayo obika umathi into acebisa ngikuthulela lezi indaba ngaphansi kweGuluva TV ngithulela zona ngisegoli Zishonge undulise usikisi ha شوي